James Crocker je neobuzdani Amerikanac u Londonu i bivši pisac zloglasne kolumne o društvenom životu grada. Zabava je jedino što Jamesa zanima u životu sve dok ne sretne lijepu i sofisticiranu rođaku Anne, koja će mu pokazati da i život bez tulumarenja može biti prihvatljiv. Lady, that was close. What do you say we have a little drink? Maybe you and I could... Thanks! Sačuvajmo ljepotu naših krajolika, bogatstvo šuma, kristalnu bistrinu rijeka i jezera i svježinu vazduha. Otklonimo divlje deponije otpada koje narušavaju okolinu i kvalitetu života. Pridruži se najvećem volonterskom timu i 18. maja učinimo to. Očistimo zemlju za jedan dan. Posjeti www.letsdoit.ba, popuni prijavu i saznaj sve o akciji. U emisiji Konačno petak sa Majom i Dejanom ove sedmice ne propustite pogledati priču o Briljantinu, muzičko-scenskom spektaklu koji je izveden u Narodnom pozorištu Sarajevo. U goste nam stižu članovi legendarne grupe Brljavo kazalište, a u susret finalu ovogodišnjeg Eurosonga govorimo o finalistima, ali se prisjećamo i jednog od najboljih nastupa BH predstavnika na takmičenju za pjesmu Eurovizije. I to nije sve. Budite sa nama od 17 sati i 30 minuta, samo na BHT1. Odbrojavanje do naših najeksplozivnijih predivnih trepavica. 8 puta veći volumen. Nova maskara Rocket Volume Express iz Maybelline New York. Naučna fantastika. Naša supersonična četkica s mikrovlaknima lansira intenzivne zaglađene trepavice. Bez grudvica. Trepavice su 8 puta veće, zaglađenije, ravnomjernije. Odbrojavanje do eksplozivnog volumena brzinom rakete. Rocket iz Maybelline New York. Možda je rođena s tim. Nova Rocket maskara po super cijeni od 9,95 km. Hypo i Visa vas nagrađuju. Plaćajte Hypo Visa karticama i učestvujte u nagradnoj igri sa samo 5 transakcija ukupne vrijednosti 50 konvertibilnih maraka do vrijednih nagrada. Karticom plati da se isplati. Hypo Alpe Adria Bank. S vama. Uz vas. Za vas. Ne propustite da posjetite Autosalon Kramar. U tijeku je mjesec najboljih cijena i najboljih auta.